出国那个 Schlemm 就Nongsan Hima。UMDC Kanongkram Constituency Uba Lambor Malnyang Ulong bakum UMDC Badangdan Hagashuki Hagajingpen Kre Ban Syajit Biang kum UMDC Kadai Man Lagasngi Om Shisen Sansnem Ulong ba unya kun kum Kertong Shimet Bat Kemit Lenti ba upat ba Kanika Constituency Un ai biang Kajingkershan Bat Kajingshan ya u Halor Kajingkran Bat Kikertong Klemseng Gidai Tang Kiban Kela Syaki Weipat Ki Party Hadian ke result election Ubak Lambor Ulong bawat ke Election Commission of India ke Itho Yaki Kertong Klemseng Bat kum kini gijing keno kidai tang banya lamba kelai upat ba bat hari election hari lum khasi bat jantiahi kipet ya ubriu om ya ke parti bat hanong kram hi dan kam da gijing it bat gijing shanya om ke bor pisah shu ulong bakaraya khun ya ke election MDC kum Kertong Klemseng hadin bola syaram ya ke election MLA Arja Arpulai na kaseng United Democratic Party kadai ke bola shim da gijing kran bat de phliu jingmot bat kinong kershan konstitusi ya kebaki pajba kila ibit banjir yang ang ni Islam aja ka khandai te hadu mata ka mut garai galomit ba pajba ka bon yo nga ba pidi banyai pat ni kam long ban i siteng pidi u barang pat igini kam tebat ha ka jing ya nanti ka jungi ka mut ba ka jing pakhe te ka i budi pakhe bit man ka nei si satsnam i ndi boya di bro si satsnam yung jusyong tanya ilo, kamot kadai kita gijing pekre, kabang nilai pekre. Te hakanay kanti pementa kamot nilai yabi cakmat kumto. Kaman sekarang bagi ke ibro, iba long baman menta kasian. Kaman sekarang ba inpoy saka menta ka ba ngitmu. Manyo biyang sing gijing job an abiyang gijing sakri no menta gipay ba babon. Kaman sekarang no kandet kalong ba kidon gibenta giba. MDC don nakajong karol ban play. Ngino makan tani kiwi ni benta jong ai bang play kamot kapangayay basta kamot pan agi ji chakri ko hatam nam taga tani brokoi kung mga jule kada kamdai kada ki shani ati paiba na try ngamra dayang shu apo kanigi jaga apo kanigi snong mandang yo banya kene rel khiti banya rap ki te budday lamba jong ki kam ki babang ki bangang lapasat nam taga tani brokoi te kapan long ingar ba ki paiba kidan ki shani pat ki ong ba tiyang panahay ya bi chakmat nam taga ni kam State Election Committee. Kani po kasi. Inamikan niya Election Commission of India. To ipikan nyo, kandet, da piyong manipen sa pangka Election Commission of India ro. Kat ka Election Commission of India ro. Kadang ito. Ito, yung tao candidate. Maroy, candidate independent. Ka Commission of India, kalabo pa di Election Commission of India, kalabo pa di sambal nam tayo ki independent. Dawa ka recognize sa kilo. Kung nufin ang ba pong takang banyan. Hanga nga so kita tang kijing kentho lapla kibam donnong rim kiba sulong tang kijing kentho kiba hanga ngam so don kam hiro ban pensai namar ba kipaj ba hangni mdai te kipaj party hangni kipaj yaw brio boyajan brio ba ai kijing e kipaj ba kadi kita ba dingkong hapo kanong kram konsi ngimla ban thiet takas pa ko hangni gawan mit daga jing e ba kijing toy hok ya kam di kita ka ba kipaj ba kipaj kamat ngimnon kam ni kan ni party TV kung tampil ba? Hoy, kadi kita kanong rin ko boskam. Niya tulun chakmat, ringkat berkipay ba. Ti shwa bangan po siya ni galantiro kanong baniray. Kamday garay jung asimat, ngam jule marway. Kadi garay bagi sim lang, pagipupun ba lang kinong kasyan, kibahakamat, ni panjimot ni gilong kami, ni kilurang ba kung samla kung nungin le. Kani ka sosri jung kani ka jinya di ka junga. Tako walang fair ba? Paman bangi ngasdang ini ka political career kamot bangi patyo ya gajing ka recognition naka Election Commission of India ang kama hopo agat sukas nam Arja Lai mga ila nakaknam yung mga ilang long hikom ki independent hoto por te kapateng nga how Arja sa kumto ni job nakaknam how Arhajar khandai ro ni job naka pati knam umpat recognize ka hading to ni poy sige pati te kamot kadon kajinya kren hangni harum haneng long teng kawan ra kacing pa alada kadon ka jing bakla iba haninoy benta kumot siya kanong baro ting so ba kanay kalanti ka banga ya aso ye demet magipay ba yung ya naka lanti ko mo katong simet pwede kita higo ba swap so simsting no jikund den ray upay ba hiwan ray pan ayo namtam iban ngim kanya nino na symbol ami kanidit uday nong ile nawlong ubang pajumi dudumi mukabot
udon lang jong katerpeng kabor te nga so ka ba ya ka kanti bamta kalong bay kadon ka jile te ka jile ka ba ngirong na perkrep ha te kamot ginya skmat te ka result ginya apat ha ka arsaw tali ibang nga mi ha lagi dangati nga yang hako ginong rem si sinhi mga yale yung kakam kum independent nga isa kum independent akan mau pa mga job ya ka aja khatra ya ka mali kum independent nga job yang sa kum independent kam don katawon ko ba jingmut nga batong ba kadon ka sarkar blap panya dakhli tu o chimsa bong brom jungi dan nga sa independent nga bat ka jutang bagi pay bag dapat job yang kum independent ngan sa ang takin nga ngamday ubri ba kalyang batong banya kalyang banyan man kapor nga salya dan nga ko banya be haklinti jong kanong rem ko baskem bagi pay bag kyo nga yele independent kamot ginile independent hot kadon ka banta ka ba hadin ba job te kadon ka banta ka ban kan shu na banta ka konsusi banyo shu kilat ki jeram kamot ginyepet kay ko bahatam man na banta konsusi nga simet hi kamot nga isa kumu independent ni api kay per impet hanggang ka MLA ba tayo gidang ki factors gibabon yatang ino mi kensyo if you pay ka MP but hindi panihap na rin magka MDC kaya pa siya lang siya MP kaso yung pa kaya ikum to then ray kan mauha po kay MDC pan kaday ka jinga kendo candidate marmet but katu ko konsibu mikmat kaji pa labon tanga ko nang tanga ta lagi ni hingat ligi benay katu ng second po platform dala poy daw ra sibun ki an patmay ki pagklan ya ka terpeng jong ki dorwash nong kapan pagklan ya ka terpeng jong ki sangkan thai man pagklan ya ka terpeng jong ki sang samla ti ya kani ka subject kamot ng second amla day ka platform kababiyang ka kampan roy hapo kathan kamot atay kan ka jing siya kamot ngi ngam ko apan kadokti no ngam ko apan kadto ano ki mati ki basa ano ni si mamata kamot gidebi ki mati ki ba labo da mga dat kulong tang hani gayeng kapamanta despite ang ini ki mati ki pangidon hatang ni jakaro kamot ki babon ki mati ki ba lapsyang man bu nakaliang ka jonga ki kumta hapa fitray pismat kamot ki bri ki to sa pi punon pan ngiduna kani kamot buon kijing community hapa fitray kamot ki bri banwan ki salya ani ba bagin panbahay ki basniyo ginuno ki kani kalantisin kin kani ginuno ki banta kamot ngade way ba kloy ha basmat bani trelang bat ki bo jogasnong bat ki seng tentay bat ki seng samla ngade ba hakmat panmi bani